أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا يا كريم استغفر الله اللهم امشي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه صلاة القائمة محمد الوسيلة والفضل وبعض محمد وارحم ما جمع بين
Wallahu a'lam. Alhamdulillah. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafa 'alanna bisahibil maqamil mahmud wa kamalla su'uda bi ikramil maulud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu bil hujjati wal balighati wa husnil bayani wa da'a ilaihi rabbi birrahmatil wudud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendaya gunakan setiap nikmat itu dalam rangka beribadah kepadanya merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh setiap hamba Allah. Jika ingin agar nikmat-nikmat tersebut menjadi bertambah, salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada manusia sempurna dan agung, dan tiada manusia yang bisa memberikan suri tauladan yang terbaik untuk umat seluruh dunia kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan setiap umat yang setia mengikutinya. Dalam kesempatan ini, khotib ingin berwasiat, khususnya diri khotib pribadi dan umumnya kita semua, untuk selalu berusaha semaksimal mungkin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan setiap perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga dengan demikian Allah mencatat kita sebagai bagian hamba-hamba yang bertakwa sampai kita dipanggil olehnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang akan selalu dikenang oleh umat Islam di seluruh dunia. Dalam bulan tersebut lahir manusia paripurna, kekasih dan menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran Nabi merupakan anugerah terbesar sepanjang sejarah bagi umat Islam. Dialah yang telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala mengubah dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Beliau telah membawa risalah yang telah memberikan pencerahan bagi umat yang asal mula tidak mengenal Allah, bahkan tidak percaya kepadanya, menjadi umat yang tidak sekedar beriman kepada Allah, tetapi juga menjalankan setiap perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah terakhir dengan risalah yang dibawanya merupakan perwujudan nyata dari sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Proses dakwah yang dilakukan oleh Nabi selalu menggunakan pendekatan kasih sayang dengan diiringi perilaku yang baik.
Karena itulah maka kehadiran di muka bumi ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hal ini sesuai apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ayat di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia paripurna yang di dalam dirinya terdapat untayan mutiara hikmah sebagai obor penerang dalam hidup dan kehidupan bagi sekalian penghuni alam. Kehadirannya sebagai juru selamat yang mengantarkan kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kelahiran beliau harus kita syukuri dan kita sambut dengan kegembiraan yang mendalam sebagai starting point bagi umat manusia dalam konteks peningkatan pengabdian dan ketaatan kepada Khalik sebagai zat yang telah menyempurnakan kenikmatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, merupakan suatu keniscayaan bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW mengekspresikan syukur dan kegembiraan mereka atas kelahirannya untuk mengadakan peringatan Maulid dalam rangka meneladani sosok manusia yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Dalam pada itu, umat juga mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang kemanfaatannya bisa dinikmati oleh masyarakat sebagai bentuk manifestasi dari mencontoh Rasul yang selalu menolong kepada sesamanya. Dalam sejarah telah dicatat bahwa kehadiran Nabi di dunia ini membawa kebenaran dan sekaligus membawa kabar gembira bagi umat yang mengikutinya dengan setia. Beliau juga memberikan peringatan kepada umat manusia untuk tidak mengingkari Allah dan Rasul-Nya agar tidak celaka di kelak kemudian hari. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatir ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummati illa khala fiha nadhira. Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Berdasarkan ayat di atas, kita dapat menarik ke sebuah kesimpulan bahwa seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus Nabi Muhammad SAW, bisa jadi masyarakat pada itu semakin rusak dan tertimbun malapetaka kejahilan, kesesatan, kemusyrikan, kemunafikan dan kemungkaran. Keberadaan Nabi Muhammad SAW dengan membawa syariat yang benar dapat mengubah masyarakat yang kafir selalu berbuat kemungkaran dan kesesatan menjadi sebagian masyarakat yang beriman, berbudaya dan menjauhkan mereka dari kesesatan serta kemungkaran. Beliau juga sebagai sosok pribadi yang mampu menyatukan umat manusia, khususnya bangsa Arab pada waktu itu, dalam suatu wadah dan panji kebenaran, yaitu Islam. Pada saat yang sama, beliau juga dalam waktu yang tidak lama mampu mengubah masyarakat yang bejat, tidak bermoral, yang kuat menindas yang lemah, dan merusak tatanan sosial menjadi masyarakat yang berbudaya, beretika, bermoral dan beradab. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Sesungguhnya aku diutus sebagai Rasul untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, peran Nabi Muhammad SAW dalam mengubah tatanan sosial secara revolusioner dalam kegelapan menjadi terang benderang
dari ketidakteraturan menjadi tertib, saling menghargai, dan hukum menjadi rujukan utama yang berkeadilan untuk seluruh umat. Sejarah telah mencatat betapa Nabi Muhammad SAW pemimpin yang tiada tanding dalam membawa umatnya dari kemaksiatan menjadi ketaatan. Nabi pembawa risalah dan sekaligus menjadi perwujudan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap umat yang mentaatinya berarti mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala dan terpelihara dari kesesatan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketentuan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Demikian juga jika manusia mentaati, mencintai dan mengikuti Rasul, maka mereka tergolong manusia yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Dalam momentum hari kelahiran Nabi, mari kita sebagai umatnya selalu mengenang bukan hanya sosok pribadi Nabi, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengamalkan ajaran-ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari, baik ucapan, perbuatan, dan ketetapan-ketetapan beliau. Ajaran-ajaran beliau menjadi rujukan setelah Al-Quran, baik dalam hukum halal haram, muamalah, jual beli, nikah, dan lain-lain. Karena itu, maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan benar-benar menjadi orang yang sangat beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim wa lakum wa lisairin muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalallahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalina wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa hazulil kafarata a'da'ad-din. Allahumma aslihir ra'iyah war ra'iyah waj'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah waj'alna min su'ada'id darain
fi afiyatin wa salamatin ya zal jalali wal ikram wal izzah. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal adzim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allah, penuhi saf, luruskan dan rapatkan demi kesempurnaan salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرعك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتذنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف العلى صحف إبراهيم وموسى
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنحر. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبينا الأمي وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك مما استعاذك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك وفضلك عمن سواك. اللهم يا حميد يا غميد يا حميد يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك وفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. أجعل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه ونور العرشه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.